Passio Domini nostri Iesu Christi, secundum Ioannem, in illo tempore, egressus est Iesus cum discipuli suis transtorrentem cedro, ubi erat ortus in quem introivit ipset discipuli eius. Sciebat autem et Iudas qui tradebat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat in loc cum discipuli suis.
resuscitaque sciens omnia quo ventura erant suberum, processit et dixit eis, quemque ridis, responderunt Iesum Nazarenum, dicit eis Iesus, ego sum. Stabat autem et Iudas, qui tradebat eum cum ipsis, ut ergo dixit eis ego sum, abierunt retrorsum et sesiderunt in terra. Iterum ergo interrogavit Deus, quemque ridis, illi autem dixerunt, Iesum Nazarenum, respondit Iesus, dixi vobis, quia ego sum, si ergo me queridis, sine Deos habire. Ut impleretur sermo quam dixit, quia quos distinici non perdit eis quemquam. Simon ergo Petrus habens gladium eduxit et percussit pontifici servum, et absidit auriculam meius dextera. Erat autem nomen servo Malchus. Dixit ergo Iesus Petro, mitte gladium tuum in vaginam, cadicem quendedi dimici pater, non vivam illum. Cor servo et tribunus et ministri Iudeorum comprenderunt Iesum et ligaverunt eum, et addusserunt eum ad annam primum. Erat enim socer Caife, qui erat pontifex anni illius. Erat autem Caifas, qui consilium dederat Iudeis, quia expeditorum hominem mori propaculo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus, et alius discipulus. Discipulos autem illerat nodus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium foris. Exivit ergo discipulos alius qui erat notus pontifici,
et dixit ostiari et introduxit Petrum. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria. Num quidet tu ex discipulis est hominis istimus? Dicit ille. Non sum. Stabant autem servi et ministri ad prunas, quia frigus erat, et calefacebant se. Erat autem cum meis et Petrus, stans et calefaciens se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit eit Iesum. Hija wirja illi b'xi mod kull sena dejjem naraw kif ħankabru u dejjem ovvjament il-wirt kulturali nippruvaw nżommu l-wirt kulturali ta' żminijiet. Wirja illi hija bbażata fuq is-sempliċità. It-tema prinċipali ta' din is-sena hija Mater Dolorosa, dejjem intuha differenti. Ħadsejna li Mater Dolorosa minħabba l-fatt li din is-sena speċi ridna nieħdu iktar it-tema ta' id-dulur anka in-vju ta' dak li qed jiġri ġol Ewropa u kollox. Allura speċi ħadna dak il-vju tagħha. Ec autem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit alabam Iesu dicens. Sic respondes pontifici. Respondit ei Iesus. Si mane locutus sum, testimonium peribet demarum. Si autem bene, quid mercedis. Et misit eum mannas ligatum ad Caifam pontifice. L-għonet, ringrazzja ħafna l-għonet, u grazzja ħafna tal-istedina. Nasib l-iktar messaġġ importanti huwa dak li ġuż għalina. Għaliex għedin hawnhekk mhux biss il-vari żmien, għaliex nemmnu dak li qed naraw hawnhekk u fil-messaġġ b'saħħtu immens ta' li t-tajjeb jirbaħ fuq il-ħażin. Fil-ħajja naraw ħafna ħażin, naraw ħafna ħażin. Meta naraw li apparti fil-messaġġ. Nemmnu fih bħala nsara li t-tajjeb jirbaħ fuq il-ħażin, li d-dawl jirbaħ fuq il-lam. Ma dan huwa messaġġ lill-fader jista' jgħiddi ferm aħjar minni naturalment il-messaġġ li tgħaddijien huwa inqas importanti mill-għalli kif imma importanti wkoll fuq il-bżonn li nżommu tradizzjonijiet ta' pajjiżna ħajjin. U l-fatt li kollha nisbal mas-sinjura tiegħek illi nies oħrajn isir kassaru tant nies oħrajn illi jtellaw dawn il-wirijiet. Qas tista' tagħti valur tal-importanza tagħhom tant huwa il-valur. Qas tista' tagħti valur f'kitba għaliex il-valur huwa wieħed kbir ħafna. Ringrazzja minn qalbi lilek Sur Żara u lill-Kumitat kollu taċ-Ċentru Laburista illi fehem illi dan il-post li d-dar ma tistax niddiskutu l-politika biss, niddiskutu kemm hemm bżonn għax għandna d-demokrazija, ma rridu wkoll nibżgħu għat-tradizzjonijiet tagħna u grazzi tal-li tajt spazju l-dawn tagħna biex jeżibixxu dan l-aspett tan-sabiħ tal-wirt kulturali tal-pajjiż. Kbur immens bix-xogħol li tagħmlu u m'għandix dubju li ħafna nies Pawlini u
anke mhux Pawlini, ħajġu hawnhekk u jgħidu xi ġmien ta' xogħol hawn u xi ġmien ta' kultura għandna f'pajjiżna. Grazzi ħafna u darba għalkom il-baċċew. Ministru għamru mill-ja sabiħa. Naħseb fetta jemminti Ministru. Passjoni ta' Ġesu għed tfakkarna din il-realtà importanti li forsi namlu tajjeb li niftakru għax ħafna drabi għana raġunaw il-ħazin jirbaħ kemm il-darba ngħidu, il-ħazin jirrenja. Ment il-Ġesu jagħti messaġġ li jmur kompletament il-kontra. Ma għaliex rebaħ fuq il-mewt, rebaħ fuq il-lut u rebaħ bl-imħabba. U għed propju anka f'dan il-kontest li għedin nejxu fej naraw mux biss ta' empatija ġifiri tal-bnedmin, imma anke empatija li noħolqu aħna bil-gwerra, bil-ġlied. Il-messaġġ ta' Ġesu jibqa' dejjem attwali. U li bħal dawn minn barra li katru d-devozzjoni tagħna, żommu ħajja anke daw tradizzjonijiet żgħir kif għal Ministru ta' pajjiżna u hija xi ħaġa sabiħa anke fil-Ġappun, però hija xi ħaġa sabiħa li tarrikkixxi kompli tarrikkixxi il-patrimonju diġà rik li għandna f'pajjiżna b'ċelebrazzjonijiet bħal dawn. U grazzi lilkom u l-isqalkom li jiddedikaw ħafna ħin ġifieri biex nagħmlu dawn l-affarijiet. Jena iktar ringrazzjament l-ħata, grazzi l-President u Kumitat tal-Ċentru Laburista li għattini darba reġgħu fl-assara biex għandna nisfond l-għurra. Grazzi l-Onorevu Ministru li ġi l-onorana bil-presenza tiegħu. U grazzi lilek. Naħarajna ħadd ikun Skola flimkien. Skola flimkien, ġieli s-tassi, s-skola. Laħa ġdid. Eżatt, laħa ġdid ukoll. Grazzi lilek li anke f'tek ġi bil-Wilja. Ġieli. Issa nagħmel imma ċakri li s-soldaraw għamel biċċa xogħol kbira. Ġieli. Grazie kulħadd. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-mulej ma'kom. Kull ma tagħmlu u tgħidu għamlu kollox f'isem il-mulej Ġesu. U roddu ħajl l-Alla l-Missier permezz tiegħu. Nitolbu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek fis-sarnatek ikun it-tritin kif is-sema hekk fl-ard. Ħobsna li huma tina llum, aħfirna ħulitna ma naħħat ħati għalina. Il-mulej kollu ħnina bil-barka tiegħu iwettaq u jqawwi it-tieba u d-devozzjoni tagħkom biex bla xkiel tgħixu ħajjitkom f'din id-dinja u tiksbu l-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. U l-barka tal-Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu tinżel fuqkom u tibqa' magħkom dejjem. Amen. U salmu l-Madonna xek il-Wilja hija dedikata lilha slima lik sultana, montanina, ejjew kamatana, slima lik Eva, lila tinnedu aħna nilkom norfru tal-arbit tal-mod. Ejja mela fuq-tagħna tal-għalina tal-għalina, ejja tal-għalina, u lina waradat u f'namel
Domina oblia aelua Virgine Maria. Clama verum tergor ursum omnes dicentes. Donum sed Mhux ħażina dal-affarijiet, u nirringrazzjahom tal-opportunità li tawni biex nesabixxi l-Knisja wkoll. Ringrazzjahom. Et milites flectentes coronam des finis, imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circundederunt eum. Et veniebant ad eum, et